Itu sebabnya di dalam hadis Nabi SAW, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Man istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Kata Nabi SAW, sesungguhnya umatku nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan bersinar. Bersinar sebab apa? Bukan sebab cahaya handphone. Sebab handphone masa tu tak ada. Sebab apa? Sebab atharil wudu, kesan-kesan daripada wudu. Dan wudu pasti tujuannya untuk solat. Maknanya orang yang tak solat ni, orang kaum muslimin, walaupun hadir Maulidur Rasul setiap tahun, tapi malas solat, jangan harap Nabi kenal kepada mereka. Bilianan manusia Nabi tak kenal. Dari mana Nabi kenal? Nabi kenal daripada atharil wudu, daripada kesan wudu. Nabi boleh nampak. Ini nanti kita wudu ni nampak biasa je kan? Nanti di hari kiamat akan bercahaya. Man istata'a minkum ayutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang boleh memanjangkan, maknanya melebihkan cahaya tersebut, buat. Oleh sebab itu di dalam Islam, ketika kita berwuduk sampai siku, ya kan? Maka lebihkan sikit. Tapi jangan melampau sampai lebih pula sampai sini. Salah. Maksudnya lebihkan sikit. Kalau muka sampai sini, lebihkan sikit. Gitu. Tapi jangan pula sampai masukkan kepala semua, bukan. Boleh faham?